Ngwatilo. You dear sia, you ba dini sema shabiki yobe megita kwetela. Kwisila Facebook page ya Mutongo TV. Karibu sana ndini wa show. Odoro ne mwavita. You share this live with the alikabo. Tuiwoke wa Kamala. Haya, tusiyoka ba. You boni kana Kamala. Neje padela yeno kazi mutu. Yeah. Mazira azu tazi ondeme no kazi mutu. Lakini yi Kamala. Yezike lakini be andwange mo kama ka mistake hivyo. Lakini tinye nditolamo no koza. Yange ne uya maimbeta sokola tinye sokola. Maweta sokola. Na tinye sokola. Koko maanisha wena sokola ne mbua nene. Aye, ne bando balikinde mistake. Na pia video. Oh, wapi ya video ne bagere sokola. Sokola. Soko. Iko soko. Lawa ingeta tiendo moitwa na karo. Yes. Iwe zaidi ando inge. Mambe yombe zero. Oh. Lakini ne ale azemo ngamwe anita Kamala. Yeah. Kamala. Yeah. We, you Kamala kwanda bye. You Kamala no. Kamala ta mundu. Asome ku Kamala kana we aye we love kana we ilobi yo ni we monene. We, nyambu yako we love. Onda o kamba. O kamba. Mabolo ni ande? Yoko soma na some ye school yeta wa mte. Ne mti kana ne mti. Chonde ndo ayira moga mte. Ndera mte. Wewe bona ambe masomo makwa. Na kile anilio bu secondary obu mte. Obu mte. Na getio kila ni. Kile anilio kuna kona na soma. Yeah. Wena kuma buwa liga soko you. Na liga soko. Yes. Were you Kamala ndeni wa industry no ya wathi. Delegate emwe tebo ya nekana wethe to abingwa ngakila kendo. Kamala ne wo masukulu, were you kwa twele se yuba ya mosie, we mwana monini wa mwana wa muthemba wewe. Nekala kana ke kala ka bindetie, kana nekala kana ke kolokolo. Tazi na tuliete kwa ala mambe se odhomo ndamameka. Oh, wewe wita wakabo. Nena tuliete ya lakini weza hivi. Anduliete unaona era thina. Nondo. Wako lokolo na ambe yete na wa music. Kwa ala mambe zino makwele. Wa music. Nondo ana ne pa primary. Ninaenda kwa mwinda talent show secondary. Wako liando maiwe akinaendu ati maimbe mambrada makwa maimbe na uma akinasa anana kona ngita yaneze kiyayo ko epete nera wa kombo motoa ngineta mwita ka pash naenda perform nandikia prince wo bina indie se tawata akaandika balua ngayetwa ni primary ninga perform ko winda talent show amba kuweka we wako na ngita sukulu ena kuna ngita na kuna ngita yana kuna anoro keleto na neza mu ebunde zya kithembe yu kwanza muno ambako ibeta ambako kana story we kwani we yungita ulawo manise no yu wa mukie wako na ngita mwana ke weta wa motoa no mo weta wa kombo ya azia na mai ando anene kuongela na baza muno pyo na yu nina ndie ne ya motoa ikono ngita nelo ela kendo ya newe chambe ndetse yes nibona muyino nendo mana kendo ke yu na miaka yana hai taimwe monini ya fega na weka mundu ndo tazie ozia na ita motoa tazie ai secondary awana ai primary ko onde lakini ita kwate yani afyo kwanza na kitindo jawa jazu ina ne wethe yani bana mo ka mbete sia losa ne zembe titika kone mondo practice wow yeah la te yani motoa ambunde sia weza ile wamboni ngitae kwata wo ayu o muthenya mo te ikono mwana wa to kone yake zembe no nena ngolombinge muno pyo na kendo ke ko rungende ajo nelero joza ngakekona yuka bakweka yukwa wa mesia interest ya kithembe nondu wa ngolozia muna nonie mwana ozu atukonia aete ngolo omono pyo weza ithia no koringa na kona aje yuki kwani kokona hata anajo na ilero joza ngakekona ongama na ke yu motu wa yu wabundise ngiteba motoa no giapo na volume 1 kuma motoa watange iwe hallelujah era kundu watange iwozo kundu Boyz band yes kwani komwe mamwala tazi ya umete mwala umwage mwala lakini akoko some mabolo mani roba yindi mwana wenyi wa gundu mwana osinita ne ainie volume nitango wa mani roba roba mbia athe ango wake umwe wainie volume imwe
Na akakwina kuni watangiwe mutwa. Mutwa watangiwe. Kwanza yana plani ya kungo kanisa. Na weyungu kulia ona ndo bingwa kanisa. Yitume bu nyendi ukakoma na Kamala. Twakoma ne ndanzini. Wikalela ruangata. Yuruangata wambia unomanisia nago mwana kwithe na ngulo. Nye kendo jine yabundizie kona mwana wako na abandu ena ngulo. Aye wako ne uyaza ile no gotia ko kela kathi. Ya. Nyana aje na ile to gebundizie angamana kwanza. Na kona na wengine uyaza ile anaina nene ya music yo. Nondo je baikeno kwanza choyu ana koko no ana kikonero ene ya. No ne kone ne ya. Ne ya mo kwa suka betu kanu. Ngakuna. No ne kone ndo kekona. Ne ya ni ona. Nondo. Maduko batiwani no wanzonge disia mwano. Nezukeze mwana ndo kilumedia ndudu ne kwa yupanda bye nuone wa manangita na ne wa manane wese ruangata you ko ya musi wako na ithembe oisi ambandi kana wako na malulu wa utaina kito tazo vete chake kale ayela ro kiete kata tameze chake kale kwanza ninye na emosovi nota kuna merongi akona morongi no kana na design kenge chake kale muno na ndiye na keizia bando chai uja kona ndikolwa kila vite cheta wata tamasha na ndiye na azizia mbandi ya ivundo kilia na azizia na kwa peke lake na hiyo sovi chawa kilia taki ejata kona wa soveri kitheme chaja cha ben drums ya goto mindo toitwa langi akando hizi ko era ya choma na mikebe ya langi nangeke izuma nakeka koneka kikineke ita insinsi cha bona ngono kwanza era kona kwanza bandu becha era ati katane byacho kilu okay ngone ibala bangi tairo kwara kithembe cha rim kwezo chona kageze ya kithimani we kithimani ya tabai kwanza ngumo kasu na ke kuia moko kuma kwa youth takelela kutai winga nesiwa tikitaire tika kone wa tisairo ina mbeka tokeve yake yani wizia kithembe kithimani ukainga kwa nako eri kone taya kathirete we mwethesiwa muinge aitu baba ibo boke kugethia mora kangane evina imwe bonde ciana kwa youth ate nesu itera ate kone itera yeze ambesa muno tera ate kone kendo kitume andotambulikane lakini mundu akwira jathe ni mukatinda bumwinete utuko mwimamana ithire ya moyo no andu ete ona maitutambwa na ime otu atwendete basa mono maru athe yao kendo lakini tera ate na ni tamba go yo kolya te ya chale tukone tetambulikane ete ziko kona ziendo hiyo ya you kahango golie you mwakona you tuona tume kumesiene we you know wa kai lobby wapi kai lobby pala bambe wambe na wali kanile na wali ne ba we you story ya bolika wathine na alikile wathine kendo fane mono eno kie na thi mbandi ne ikonwa na yo yan na mo nini mwaka webosu o mwaka mbeka na we ne 2024 aye tite nitene mono iyo no kie mwenje yashikete ne nsapyu no kie nye no ka na umasukuru na thokomangie bandu bange ne thugesio ewe abana na ne mbeza izu ne we na ndie kithimani na ndete kokeria mwana mbesa wa wetha wera kethio aine the abozi ngune ukona bake la bucheta ware ndingo nyela na likile bwe na mbie kalanza mono na neza iba na ondo na ye ya nongo ke okwatwa ondo boditio kithimani na kiasi legale yela na likile ne rizie ngita I think na nengiwe ngita yambe na nengiwe na mbio za ngita yambe na nengiwe I think motati mwenzela oko na motati mwenzela anengiwe ngita yambe ya kuyakwata ana na kuna ya mboxi na kwa resu ne uyo tani ndiye na kuna ngita yambe na kuna rhythm naona rhythm hivi naweza ile yango ke rhythm nondo bazemba wa mono kwa mikofa baba ile kwa bozi ungu bazemba bazemba wa mono naweza ile yango ke rhythm nondo wa nitaka zoete kuimbola na baba ya boke la go kilo yes ina aje kamni ozembinzi no zambinzi nako na ne wona kiale no zie kithembe
no za kithembe ndize mwenje ya no wogiamana amana azia kamwana gweka zihage na biti nemo ni pyu ambia atoya kamwana guno otokandike nego azie ne moza namba na kwandizimu na ne wana namba yake yake yewe yutogie sio neno ko muzi na sio gio muzi dami no kidima neta jako na wandize wa katano Fridays Friday neno kamuzi na ine kala ela namba na nengera ne rekone na koni wa katano na ko love kuma bugiro ko ka kwembeza ziana nathi newe naendie narome wa mbesa no kama tuwe ndizimo narumiwe kwanza kwa andi wakwa alio rumia mbesa wita wono haina me newe yinali kile mbandi yuva nambe ya mwenje yako na ela ya nekonera kwa mwenje yu wathiola wakonie kwa mwenje wewe kianga mwana wa bibi mwakoneta wewa mwakimieta wewa wa kwa mwenje ni wewa la wa kwa mwenje wao likane sabyo iko ndika yi nyamba zia mwenje sio nzi zao aya ula uko na yila na ela yu bala na wakia zia ko ne lo yu ana be mone ya ne taje to wa Christmas to jangilia matova muna onjunia na motati muna onjunia yu ana ngamba na bundo mana na tegevera tagendo gengi oya na wewe mbona hivi nda yindo mana yu Kamala we mbia nyangano chano hai okano mono ina ya diga by the way so CD Yesu ya tine ndanzi monyao tine ndanzi we loele bobona ndo ne ana waile dewa ninya ne CD nezu ngale abyo ko ne kana na kwiso ane amuno nongwe mando ema bendoka okano ne dena wako no ne ko yae kana ne mbesa ezindie zeze wayu nikana yuose yume kula kwe mona wako ya wakwa bozia udweke Kamala ni mbesa ye kana niko ya ndio tabie chao simu yogeta koka ogeta koka kati wa mbadisio tesi abozia ni wathi bola wa mukone ya stage owewa okay so nene no gone lakini yula wewa awili kana sabio utombo ni ayutwambe ye kwa bozia buwa ozuwa obingo ya yu kandi nembinye nyemba ziyake nyemba ile we na yanebinda yina ifani wa mwenje na ifani ninaenda uwe merinyoko haya ko ngunengo umwe ida we ifani tulikoma wambo kwa ijomo haya kwata kilo kwata tu kwata ndo konewa haya dola haya tebo nenge wazee wangita ba twambeiwa Kamala haya ndo mwa mwenje mwa mwenje na lemwe nenge wazia mweni my love ngwendete muno ona Yesu manyuze mweni love ngwendete muno mambo zuri tibo amona ngasolezu kuluku nasi ni Valentine by the way kutu twende haya 1 2 nenge wazia tebo ngukuma tibo nenge pone bo wakwatia haya tulikebo niwe ni wani wathukuma kwa bozia mwe ukulete thino kutandikite yu pala bango nesi yoko kwa rangita neba ena konia no bandi isu sienguma bandi landa thukuma isu sie top yu tazi bandi landa thukuma no chaume ni yora na thukuma yo nda thukuma ya thukuma kwa wanzaze no thukumire mwa view kakena na kwani yoga yuko za CD kwa mimi na goza CD ya zama kanipata iwe thia ila walika na heshimo wako na wathie bai wako na kithembe ruangata yeah oh haya
Wacha sasa yakanambe kwa comments ili itatu. Ino ni Mutongo TV. Kilungu Nikyavya Ngwatilo kivivitie Ngwatilo mundu wakwa. Ithani ni wabingu ya ino ti Mutongo Kilungu Nikyavya Ngwatilo. Nyendita wa MC Toto mwana mutango manake wa mbalili. Na yue patwe na Kamala Boyz bande. Kamala mwene ulo kwini ndi singwi tatangu itasietwa wewe moyo. Na niwe thia nesabyu munao niwe wakolya mueni maelava kwendete muno nenda umegu Mombasa Road agia nondo ko Mombasa Road magendo nekothogu na negwito. Yes, yue by the way nengelelia kulia kuzila Facebook page ya Mutongo TV mwiwata mafans ondela mwende na kuiloela. Thank you so much nondo wa kuithia mwende na kutune in. Haya we mundu kwasia Raymond Nzioka asia imara daima present kabisa Kamala tinia Kamala muno vaunundua abebo show iko moto kabisa mwene kithio akambia Kamala Kamala jenga leko siake tui Kamala jenga leko siake tui Kamala idanga enda tetwania na kelole ndo ba kelole na ile takoyona tiba za muno no ni ba kelole wakitoza kazi no mota usuonde ye mavoloni we yata pauke mangalikwezo ya yata aya Kamala you kuyutelika mbandine ya kuyu mbandi ya Kamala yambe yende mbandi ya Kamala ni yatene ai nondo ebete kazi na kone tazi odone na yo CD idela titene muno lakini inathelo netoke tazi ena konete ve mbadi na konete anando matetha masiza nanzia aziege mutandao anaimo ndwetha aziese tawiva mbadi na konete mbadi lakini no kina tongelela kwa wana oimwe uyu kitumi chako ya magumi iyane thina ikana nero dinge oya volume 1 no sawa volume 1 ando yema be bidandi ezeneke with ya wendo mekuwa bulu mebete na konete ego no kie na konie wan na mo meke ego no kie na support wan na kona yu CD mbadi thatu wathi wambe weba na konete ongewa ina ongewa nenge wasya mwene wani gwa muno alilika nanda kamea kwa mwaike bwezi anowe haya ni mwewe nesa haya kwa mbikia wasya baambo tunenga mwene wa na we mwene wanu mwene wa tinyi ti mwene makucha ko weyu ya mbandi ni mwene wa ibe neyetera mazira mainye nonye kwota pin ya kwota pin mwene nonye mwene wa nonye mbogi azionde wa ambakweka yu ambonenga ya mwene wa ya umaniwa na chao nola one ya mwene wa ya umieba mwene wa ya kitio iziliona atia ni mwene wa kwani ko we ba ye azira yu we mwana weta kungu wa mogo na yu angu ya mota ziomwe ayindi zina namwe tede ozo bingeti namwe amani ndokitolo katekele ambe yamano ko ina wana ya lumela na kiambe yero cha ambe yo yetomie so nambe yeto yana kwa mweoloke namwe yikitolo katolandi mwe mbeza sia kwa idele tiendete yani beye ko wena wa mano yani wa ngoi we lazima muna wa moda tena mwe rondo nte ya kwa idele ngi jozi na no nguye namwe yatolo ketokele akakwanga iwe na wao ambe uyi na zira ya lumela nenge wajuzwa mwene wa yukwangwa atie undu wetha ude dola nenda wasya tabadhale nenge wasya ngale kweno yake ni bado dola nenge lyrics yao waina atu kana yu ya msoti wasyo suyu mwene wani wa muno ngwate sawa dola niko sezi ada nembadi hizo mwene haiwan nenda mbineka mwene wa
Sezi atene sio la ye. Tongwege. Twende. Mwene wani wa mono. Sezi atene. Yupanda byenge weno. Ndakameya kujeke bwese. Niye binda ya bozya. Aye, no wathi ugo wathi. Wathi. Yebo kana yebo. Aye baye. Yo wathi kwenda tena ndo. Oh. Yeah. Niwe no. Bali sisi atene mono vyo. You ana wewe ya. You ana ni za no sawa. You ana wewe ya dina ukine ando kitai. Niwe ke mangu esie kwina sia malieta na netwa malieta eko na ena siana. Ye kote da esie mwene wa negwa wo mono. Na waweza kumila kakele mwano. Na ndo mamuzi nane mazieje. Waweza kuigwa one mwene wa. Eka. Wathi zinagetie ina ina ndo ne feelings ya. Ana na watu ngera ni sikula ndiye zeke bwesi. Aya. Yeah. Oh, wega. Ya na kitito so byosi na na uko ne na us planet na kitai ke bwesi Mombasa road. Ko ukamama kondo guko le kwa kwe maisha madomo. Na kuilela ondo. You Kamala yango golie. Oh, you asisia. Ndini wathi. Muno wathi ni o waku yumba ndini yako. Ni wathi we bolo wako ni eju akumelia. Tazie bathi ni nako ni mweza ile asietikelaga. Pe wathi nako ni te weta ungena nako ni te wai. Pe wathi nako ni te wa na shida kwamba Monao mwamba idone ina nyenda oge agendo. Monao mwamba idone ina nyenda oge agendo. Neina nelezia mbaito kweli wa mondo. Neina nelezia mbaito kweli wa mondo. Vena shida mbaito mwa vena shida. Haya mbongelele wazee wangita badini Kamala. Haya twende kwatiengi haya. Monao. Ne baba. Hapo. Monao mwamba idone ina nyenda oge agendo. Monao mwamba idone ina nyenda oge agendo. Neina nelezia mbaito kweli wa mondo. Neina nelezia mbaito kweli wa mondo. Eka, yue monao wathi usu volume yake ana. Wathi usu tazie aitu. Niyo nako ni weza ithia. Ni ya kugelanja. Ni ya mbogelanja. Weza ithia eka usu wambe ni ilio ngewe mondo. Ambe amana nunyira ka wathi ase. Weza ithia titagelega eta kego kindu ni jambe yakwe yumba. Ugo no gie nako no mbathinge bau. Nako na mbathinge cia art break. Ona kuno ithia neta nayo. Wambete. Art break. Sheila baby, karibu Kenya, niumisi sana my baby. Ni miaka mingi tangu ende Ujerumani, kikazi naumia sana my baby. Ni miaka mingi tangu ende naenda ba. Aye, ndio kuthia nisesi nunu kwa. No mapenzi mjini mmebeto mezika. Ambona Sheila baby. Nisipe unduke kuka ukethia une ni Valentine. Amira. Sheila baby. Sheila baby. Karibu Kenya. Yo kawa wena no mapenzi mjini medeto Mexican. Aza kwa wanarika mundu akwa bewi yavyo. Wetande kwa ya timbureki okeka. Aye makuthia ngataisi baya matabia nendo maineto akapelesu. Ambe. Izugisia heba. Na nono mapenzi mjini medeto Mexican. Na nono mapenzi mjini medeto Mexican. Aza kwa wanarika mundu akwa bewi yavyo. Aza kwa wanarika mundu akwa bewi yavyo. Kwata yule ndo bini utaketa ngita wathi usua winara nisibe mundu kwetu kuwiwa ulikanetwe nenda uke we pia byo nenge kamera ya haya
Ndine kamera nesu. Paine na nono mapenzi mojini medeta mezika. Na nono mapenzi mojini medeta mezika. Aza kwa wanarika mundu akwabewi yavyo. Wetande kwa yati mbreki okeka okolavyo. Tibo. You wambia yuba uwe na kuwekia kwithiana na mama utandika kana weka ku experience yana. Italiana mbathi zuwete na ndinez na inane tajite mpaka masiro mandu. Akinela no kiuze thene wa music no nginokeana na kelego kikeana ondo weka labandu. Yiwe no kiene thia wathi uende andu ainge. So ndo ile tota jesi to amundu. Weze thia no wine ana omundu aku ya. Yiwe no kiena betange waya masiro. Iko tajama. Na kita mando isiro ngalo isiro. Ya. Haya. Yiwe no akuna Sheila. Kwani Sheila ni story yo kana no? Aye, no. No, wali ananya. Kana na kunongenga. Ngai Kamala nongenga. Serious, yesu yani na Sheila baby. Inagetie ya sound poa. Nikaekelea. Sheila baby ne na yo tho thai ni Sheila no ngi ya wanza ya Sheila baby. Wendo wido ne mo. Okabe wa maziro maine ka asma. Yana kweneze weze. Ana kwetaja. Ya Sheila baby. We ne tamoka ekikane yaza. Nelika. Ya. We maziro me da me mazio itamoka music. Tumevu kwa imagine we twita kale mondo. You iko yine ka. Kana we twita MC tota. Yi ka ine kende. You Ikiko mbonda bya Kamala kana mwene wa yunetumia mwene wa yu itina wa wathi wa Sheila wathi ola yu onokie kulibwa piu wa manekana yu newe ba ibe ongena ko nito yula yu okie wa shoot wathi ananona wa mbonje ya channel weta wa ndietekela kasi tini okolia ne jau kweli jua nengie ketu maotoma ngone ya kwa keletu dada kwifanya umengoni ya kwa keletu lakini mwawendo oyeko chacha mwamba ito hewe wambe Amelera kusianga jina kemero. Kasi tine okonya ne ja kweli jua nenge. Ketu maotoma ngone ti baba unenge. Wazi. Ni baba u. You are the wa noni wetikile kanando ju nambe yewe maimbe ona kwa manamondo akambe ana kwandirekela nono nazya nyembo nindietekela. We yu nyamwadhayo. Na nondo amondo. Na aiti waiponda. Yime na kwa manamondo ne yambe ana kwandietekela kwe yumya la nono amondo ko waize we ndia nono na kolilie yo wazi ndio plan na ogete yoko na kolya na kalungu jamu hizo na chongele ile studio yona akonetwe mutuko na kolya mutuko ana kuno wetekele mutuko ambe ana wandi etekela na kolya muizi ana kuno wetekela kwe yumya ambe ana yini wona ogena matalania mutuko ne waizie awana kende etekela we yumya mwadhayo na nondo wa mondo na aiti waiponda na matalanya yu kuna mano heka kona kendeo kugenga ngai joko tiku mano mawathi asini makali ona mbewe wathi thimo kwigwa musukumeta TikTok muno bathi mawathi asini mabyo kwani mawathi asui meo ba channel ine chagu meo channel ne yikilake bandu matamanayu kwa matabi channel chagu baya mama na channel chagu kita Kamala Stars Kamala Stars. Kamala Stars. Tene yeta Boyz na takola. Tele yate kakwa. Ta Stars ni onzeo. Muka sheni forever. Yeah, Kamala Stars. Tafadhali enda yundini wa YouTube channel. Enda YouTube. Ambaku mwa Facebook weyu. Ambole jaundu kweta wako twethukesia. Ambodi YouTube subscribe channel ine cha Kamala Stars. Kwa ndaya please. Akamba maitu ondo tutonga kutete siana isi ito na anake maitu na ndo maitu onde no kuma support kwisila social media ndwesi lingi ono modila wa kila chapata wa subscribe sisi o videos yake yale cho wathi ukethia we wambe usisia ukethia no wamo support so tafadhali idio ndeto sembe YouTube to thibuto sisi Kamala Stars subscribe na wisija mawathi azuku kwa mwana maeteto mawathi azumeba une audio channel jana ketha kionga mirwe video moya adebo inene ndiende yo plan yo shoot
tongi ofuwe niende wa plan yo shoot yumbo tabiende okukenga ngotabiota mundu ne kutukwa wathi none wathi ye zewo ungezi yandietekela hanga ibanza yongo ikiatisa ko shambiki wayondo thela onge to kwata wivika 15 nemo kwa mana andietekela ko ebisa yandietekela mundu wakwa enda ushuti wathi usu neni mashambiki mona talekelwa wathi usu ti ukwate ando ma TikTok nene seninyo musuku masi ndila mukwiwe sio kanesa ewathi yunekala yuwe toke ba ni wathi na ndietekela ndietekela ne channel weza ithi yathi weza ithi ando mambe ta kwa mana mundu imbea ndietekela yuna ewe basongiwe kana kona abebo yana nyana ndiye abebo kaneko inondo ana yes ndiye yana na wathi osuna wa upload hiyo tuko sana no kazizi hiyo tuko sana akine ne wathi osuwe okendo wanda bize zaini okuma tena wanda bize zaini okendo na inio ne ibo mwena yuweza ithi eta wewe kwa mbali anandai mu kamba ambakweka ai mundu ume kana mundu muka ai mundu ume vune vodulesa okulya ndo ndai mu kamba mwana usiambiye iyo ngoma ni ya nani namu yani yangu ambe hiyo ngoma ni nzuri record niwe waambikiana nataka kunio una mchezo yu atunga tungia nomba we na tungia nomba wala wa record ye abebono mwako neba kana ni mwako maingi abebo agonetwa ni Iramix mwendwa ne wagonete na ina moto ya namu yani enda ile ilio kinakiambito yes you abebo yo kaya libwa you Kamala you see a change ye kelondo ndo weza hivi ngina we na kemasa wana wanga yu yes abendo ye maisha yuwe ndise we ngwate ya rhythm ya yo kana ne bae climax yo ndo mwe bela sio kaya mwana Iramix sanda ndio konia bas mbongo idisia ngwambe ne ride haya Disingwetata ngwetasietwa wewe moyo Disingwetata ngwetasietwa wewe moyo Ngwete baby kana bebo ngwete baby kana bebo darling wakwa kendo swakwa darling wakwa kendo swakwa ekana namo mamba ekana namo mamba tiba na yo rhythm ambir oke la city to dio chato kone asiai oke la city to dio chato kone asiai yandati mwana wakwe wapanda ngazi yandati mwana wakwe wapanda nazi tiba hizo la na yako neto Eka mwe aende bamwe kwaeka kowe yu Kamala we yu mwene wa ndeni wa mbandi na ndeni wa wathi necha we yuwe ne moyo weba olota thauka yeba ikendo na kona ndeni wa megi nuko na aruangata chonde chochote enyo utaniletea kwanza ninonie twikila mwaka wa kinga wethia uligana star eda huyo yu nye vyombo sio ndeni rhythm Benz yes neze ana keyboard yengo na wekeno neze music neze na yungo kulia ithano kuna keyboard ye pastor we thako sete mondo kanisani tiri morale to kwate anezio nenyo wewe nawe tiko nazo kwani kwa veja ina gwe ayu ngitaze neze yes na yuko lo sia sente no industry wathi ukona mundu nokutia moral wa wathi no nyebe ando ele yes ele azwe mon emone ga ya no ni
wambe ni John Mwaza nyana ndi umamuti anda yagendo nezi leti ne wi John Mwaza na no kana mwezi ya perform Simba one ne ya performance ya ne I perform neza wow yuzu wambi ombeki ageno ngoni ne wi anda ina neza mbi aiona lazima dizia Jenny ndugu na uwe wakwa Jenny ndugu na uwe wakwa na oga kono Heya Hewa Nani gyata ina ningwendete yo nyama sio ne ya inete kendo chake sio ukethia ngoya ukila sewe wangita yake na mbandia ukegwa nzwisi ya nyeosu yonge yula nona music ya mekineletia balavo yale nayo mbozi ozo Alex mbozi wa kukisinga ozo music ninaona amezeletia bala no amimizi abandu amenenga ndaye wow yeah haya nenge kuja yaku nikana bawithie maundu ni mokanesa you Kamala mundu wenda kuubikia ta mundu na mundu kwenda support mbandi mundu kwenda kungamana mbandi by the way no sio onaguna we yumia uta mundu wa musezi wa mutongo divyo kazi ye eka mundu unyao nikiengalia Kamala mauta azioke chao azioke ilobi ekane shoot ni ungamie video loko shoot ya wavyo sue kota atanda mbona kumbe kananga yakanga alima yu mundu wenda kuubikia na kusupport mbandi ezela laini ni wema yu pena mbelo rono ngwatyayo izindi batana ekilapando ana ekilapando ana page ne awadhivuoka pena namba 0723220181 izi matabia ne yaba embola 0723220181 yuzi ya namba kwa eloto ngwatyayo izi yo ogangunia izutaileto nena na neliga gendo neliga mbeze kwanza ni mbeze wewe wathima by the way pasta kwa thima no munenga omuroi yao kai kabisa kwa hiyo anaitwa wathi wa kwa thima ka yenda ifanye mwezi eka hiyo gendo muka support bandi eko support yes yeah unita manai you Kamala nona kunia bebo ya kukilia ya kubichapanga we woni waku na mubango waku na mbandi ya Kamala kiloto za kwa mashabiki magu nicho yu kilando no rabia shambiki zia kwa hometoke etethia na ground ndandi wazia etethia no butume kuneta home alange ndio tethia nete bun ground muno ndi wazia ya kiwe kala imwe mwijezeza mwena wia mbandi yaku nuwe wewe kaega nawe na andu ange mbandi yakwa ndiazia ndinambo form yani oketha na thukumi nondo for now ni omwandike sure sai ni omwandike yeah itiende yo plan kana ke ana kayaga oteo kwethe ne kayiba tanga muzi ikule yakwa nenda kukule wathi wekendo wathi wembesa tegemea ndo wathi ojakili yako itegemea ndo wathi ojakili yako yeah nawe you Kamala toyoka kwena kwa kangu kulie pe mundu wibaya musi ukwaze uile Kamala ola wa ku ya musi yu ukwaze mwana ngaine boya suo mu numele na nini senga umela umundu we you Kamala ta mundu utonga kuyata mundu na kinengo wibaya musi umundu ni talent Tuesday utonga kuyata mundu na kinengo wibaya okukule ngaumelela ba yu mundu ena kinengo kendo jambe ndaya discipline kendo jambe uyani enda we kendo jambe endaya wow izi yo kendo jambe githa gekesio mbe uyani kenge ne omesio omesio kwitha na omesio ndokenda oyu ni wako na ngita ni wako na 1 na wenda oyu 8 ogora mbani mondo no kona no gekala no kamina matuko mainge no gezoko it tayu wathi weda wafriri na ne wandwino wako ni rwana ndiye sika nitene wa mwingi lakini wazio biko ibinda lakini wenda ya na omesio na kwekaza maondoni ndaya omesio na kwekaza maondoni yeah once
mundu la WINAKE nengo talent Tuesday tio wakwata neto kuma kula kwe Kamala ino ni mutongo TV kili Nikyavya Ngwatilo ula wene kulyo nendo sisi ba Facebook teke mundu wene kulyo oeli atatu nikana wethi aya pe mundu yana kulya before ulike yana ngulya aya Kamala abebo wadiosu ula weta wa abebo no Yue ora ni mundu muima ndiko zo abebo ya ono koze abebo ni okosa nenda ni zonyo kweli wayuwe mundu muima kai makosa ine soko ni ngumu kiwanza ni jeti yako wewe ndio tu yeye kila mundo hiyo ni sawa lakini song kwa hiyo anaweza ndia target yoni ni wina na kwako tizao okay dota na target kila mundo wonde lakini kwanza yeye mwana yana notane tazi mpaka ndo ange mpaka onezi ine zwe mwana onge ndimweze mokanye mwana osi ogieti kuna show bando ambia kande vya simu yako ambia nenda kia namba kwa kutu nena kia namba ambia niona ara namba kile tichakwa nondo koibo wangwa wathi osu yao akayomi na hapo ete ngwa devo yige mwana osi anogia bidiane mande munga anarati yesu kesi amba kweka aija kanjos no uda namba ziaka amona ka stories mwana anagia kara ya kana okioni ilio huo bandu ambia nendo rukomi okioneza ambia we difani waku ambia ndwete namba ngweke namba kwa harutundu manga nona yake namba na na de kami na yake ya mumela yu ambia ni ugeto kon pamga ndo ambia wadio suina bune go kila kene na yu ya zaidi na mwe usu fani wako ya geta ose kila za bebo walimoti yo zono ambia yambe ko le makoni na baba yondo ageti yo kwa baba lavo we you mashabiki yaso sugu mamo thembosu you we ina kweli mbandini ne mweza au kweli ana ko you ndio wa mana kwekana na namba ya mundu te wa kuna hatari sawa so save numbers ya ndo ala paotelia you kweka nene ndio bona badia tani mwana bado bitu babo mwaki ndio so you wendi ane tio ndame oko na nisia moko you mwazi ila na mukole ile ambia you asenga ndaiwe yani expect ya mundu wende mundu tamba ndizi top lakini ndaiwe wa dambo ite buzina wa isu sina wa kwake yake tiyo senga mundu yeah that's great juni cheke tuma ometeka saa kuona kila tekweka kete kile kabanza you tenda kunenga mwana unene na shabiki siaku unene na mundu webayanza kana maybe mundu kwe ye by the way naona wathi bu TV ne ndokaimongeja ndeto yaku ya muje kwa mashabiki ya magu na au meao ndo mozesi akamba maito ne yeba ichambe okiumara kwamba yo semba channel ne Kamala Stars o subscribe o comment wendo ni follow mana you no follow page yakwa ita Kamala Stars abebo unaweza follow hapo na hapo usikendo wendo ukeza ile ondo follow ya mwini waku unaweza follow hapo haya mundu kuyo mukethi ando na ingi mambiye makethi ana maiko manegeka na ingi mono chambe no ni kethi wa sam kethi dan andi kethi mundu wa jenje yanga kwa mukoro na ngewa na mama Tamara sapota zia mbandi sionde na mwana we ngambo UK weta Anthony Ndonda Anthony Ndonda na UK sapota wako muno angwara agoko muno nice you na kwa nendo kwa Kamala wali ne umelasia na nenese ne wese na kila jombe okwika nyeta mundu na igita kisese cha mutongo TV wona wakale jo kakethia wakambe kuthauka ku we promise you our support and thank you
nondo wakusakua kuka nthini wa kinungu cha Nikyavya Ngwatilo wakele wa umunthio ni withia nondo nomo witha watia langoni aguenda kwika yuki lando no weta juba anyu kwa ala melo ele ala mambeta ezieto ya sokola netinye sokola sola no lo ineta siendo mo yeito anakaro ya ne sokola us ya mistake ya likile keyone nekiwa nekiwa pando kwa editing nekiwa ta inye tinye sokola nyeneta wa Kamala Boyz band. Wow. Yeah. Bas netwa mina ni mubyano ndo akilela kiliku cha mundu cha Nikyavya Ngwatilo when Talent Tuesday twinake bonika na Boniface Kamala Boyz band mwena wathi wa abebo na yue nundu wa kukombanya kilungu na kukiete zebene Kevo director atethane sina Lois mundu eta wa Tola na Kajos nundu wa kurutete sendeni wa camera 1 2 na 3 nendo kuyane thank you tafadhali enda hii ndeni wa YouTube ya Kamala Stars na page yoyo ya Facebook follow them na ende namba ya simu ne wanengane tafadhali follow him support him nyenita wa MC TOTO aya mwene mavivye pia ni muvea nundu wa kwithia watu nengelelia mbathi kwanzela yalite na kwa uyute imina nenate mine na ndiye sengwe tata withia nitwa rinyokana wo nitie Kamala stage amine show Nikyavya Ngwatilo